Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin sedang pendengar yang dimuliakan Allah, pengajian pada hari yang berbahagia ini berjudul Dua Kesedihan. Utsman radhiyallahu an berkata, humud dunya dhulmah fi qalbi wa humul akhirah nur fi qalbi. Kata Utsman, kesedihan di dalam urusan dunia dapat menggelapkan hati. Kesedihan dalam urusan akhirah bisa menerangi hati.